Hello, shalom, shalom à vous tous qui nous regardez en ce moment. Aujourd'hui, je suis très contente parce que Dieu nous a fait grâce et nous sommes au 50e numéro d'Elevation Worship. Waouh, quelle grâce! Oui, grâce à Dieu et grâce à vous, Elevation Worship a grandi. C'est l'occasion pour nous de remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait au cours de ces 50 numéros. Nous bénissons également Dieu pour la vie de son noir, le porteur de cette vision, ministère Maoto Tété. Pour ce 50e numéro, une édition spéciale, nous avons pour vous un invité spécial. Nous allons le recevoir dans un instant. Afeto ple afeno loloto le Christo Yesu me mie dakpena mau de mia okatan sile mia kpom le gapopo ya mepe agbeta. Enye jijo gande na mi be mia nya be mie le na mi mie no mia nti yeto mau va men veve mea. Egbe fida ya gbe ya mie le programme ya pe bla tolia woge amenu veve gande wonye mie dakpena mau de siata eye mie dakpena mau de mia fofo siji mau cho npopo dengo ya do epe jiji bena wa we unti do mie yo mia fofo minister Maoto Tété mie dakpena mau de mia okata mia fagbeta elabe ple mia pepepe de moi mie le titim eye mato tere tepe yo mia gachideji awu amepepe torede le mia si le egbepe wona ya me eye me hosebe ma wato yaji eye wato mia fofo minister Maoto Tété hanji adujina ole ndoya borafi mia cho mon pokwa na wa mia kpono no metata ya mia kpo video ya eye mia trobo vale madiji me megajolo malia pakle no vio Yesu neira. Hallelujah, 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 hallelujah. Waira afeto penko. Ye dakpena Yesu. De yepe amenu veve. Bakple yepe ametak pokota. Le ndokuchuya. Tohere la mejila dakpena amesiame. Ike wana siasia. Kona yepe ga. Kona yepe game eye usupona bakpele mi le elevation worship mawu ni irao maglobe mi to elevation worship jififia cho 18th October 2019 feke mi te godo vaya be October me yimi to elevation worship ji ba egbe fida gbe ya bla ton lia ya mi le wo ya hallelujah. Mawu elle faithful nyatepe eye bla ton le aji kemile ya me kade jibe mawu aga wonwe now vo ma komo gbogbo ya adakpe na mawu hajira de sere ke to wona ya me e ke va elevation worship ya me ne ole pon fifidia me ji ma to no be akpe no kaka eye mawu ne yira ni mate yo katavo mawu ne yira mi eye mawu ne kokore na mi maune wa menuveve dona mi la fisa fi kemile le Yesu Christo ben come nyeme ngloba mado le tokere ke e fida gbe klo yala ono na kamekoi e yo le pop fije e wo be nyam le glo e wo la e wo kele kamea e wo mle glo maune yiro popode e nude pepe mie e nugugu la gbe yamo e ko wona mawu ya kwa mawucha ado dechi le Yesu Christo ben come egbea eyozube enye blatonlia yeja aga kafu ma ga subo ma udejia ma udedeji ji tokedebe ma miasina no vignede ekele Luxembourg le Europe me enye musicien ke pour na instrument keke jina haja nwede ma ugira de kaja e ko dan ko jibe meve le ndokusuya icha lakbere mianji be mia supo mia pe mau ato mia pe mau deji enuna nao le toge kaka mero le ne me kpo na na me glona be enuna na ya togbela mau do tan so mea e quoi mau do tan so mea e parce que a me sabe que le confia e o jesi me ve ya onya be na mau kon table la me e mau ne yiro la fisa fikole kale majiji mea majibe na be technical team nyawa wa yo mi no vietnami le sube na be mia peva
programme yame ma bien yame vede ne technical team asogbela ke me de kuno yena hallelujah ko le yua ma ka blose ka ke be maune yiro maune yiro maune yiro maune yiro maune yiro maune yiro mawu pa menu veve ne sokko de jiu mawu pa menu veve ne wo Ghana ne wo Ghana le Yesu Kristo ben come hallelujah oh Jesus hello Hey. hey no go follow Ça va, d'accord, ça va. ah Ouais. oh mi da pena Yesu Ah, super. if you are also big boy toto Oh. ah mi da pena Yesu Yeah. ma gbolo bena be egbenye elevation black ton lia kemi lo 50 edition kemi lo ya ye Yeah. ma o dere jenjibe ma yo ma kpo vale programme yame Merci beaucoup, merci. me jila somo ko sugban ke gbela bio kensio ma jima somo ko la dakpe no sugban de availability wata ko so do ko du anyi be nyate ate ho le programme ya ma ona yiro gbogbo de enu ke ma o demo wa enye de kaya mu envie no positively not negatively because you can sing very well, play every instrument very well. Afimi aba question jam jela bi obenade nkenye secret wo yo secret ya nkenye secret wo yo elevation follow sur le pomi donc nkenye secret wo yo Non, secret comme l'eau, secret comme l'eau. Ma va me lever. Wow. Ma va me lever. Wow. Yeah. C'est un secret comme l'eau. Wow. Yeah. Wow. Nema ga mato bi okia me jela bi obenade Okpona Elevation Worship followers, Elevation Worship, excuse me, Elevation Worship Okpona, leko Okpona program yaro, parce que Okpona garomo benabe, mi Okpona le fia ono na kame garomo, leke Okpona program yaro, nyaka la tek broso program yanjo. Oh, Kengba vraiment proposition tia félicitations Kengba parce que initiative mieux venu. Donc il y a un peu elevation na erlendeva les que maté de gomero et déjà nous de cadre béni le nous quelqu'un domaine et elle est locusi la par cas et nana minona moment remé minona atmosphère nana ni minona cadeau doré me kudo et nuit donc on peut et nuit à nuit béni et balé na mi balé les que maté gloro mi telema unchi sugbon. Exactement. Wow. Et ben, dans un moment où la Messia me tourne à TV vendredi 9h. Voilà. Donc, c'est vrai que je tourne à TV bien, tu dimanche. Vendredi, voilà. Donc, c'est un peu. Ma tête m'a bien né, il y a un point. Donc, voilà, félicitations. Équipe avec qui on adore. On est les Dominicens. Amen. Yeah. Maman, bien, maintenant, dès qu'on le porte Togo gospel à les. January le ko le potogo be gospel lo fifio la be e pero le fia yo joy moje ya le ke o le pomi le internet a jide ko le pomi ape do na lo are mi have future there chomenyure le miasia parce que ne mi kwa mo le moji mi kwa Ghana to mi kwa Nigeria to mi kwa tepoa we have that desire to also rise up nous ko le pomi na be le Togo be gospel à malo musicien général quoi et nous colle sommenyure les miasia bébé et sommenyure et maté bon sommenyure parce que yemi pero ngodomea ira bobe et nous arriva changement grand arriva OK ngba nyinde ke zenga kalgo ka flamia mon corno me vida minyan ke outro donc et c'est grâce na mi artiste do ntochawe na ve l'autre par rapport à l'initiative au coup de les prestations que les compositions etc. Donc on va un changement arriva va doba les miens dia et mingba be OK changement va et à maté mo ben voix doba lento et dans les so mi avait composition du texte ou arrangement ça va il scène tout quoi. Donc va changement va félicitations à l'artiste au d'ailleurs pour ça que les
ko le nane ne be nu bele inko voilà on est dans sen ne bagba na o mon popo ne bagba inko le gars voilà me jibena de tokeria ma nglo comme jama na me ve côté pour na instrument keke ko bena be bobo nyi la maintenant conseil ko la tena miao ncham leme mia génération yi ke gbona yao ke le jagaba benabe ma open konchi ba ko ade conseil ko la tena musicien ko le mia ben gbedo me gbona de conseil ko la tena mi conseil est-ce maintenant conseil la nyare pour maté blanc pe yin tutu gba bo mi anya be surtout gospel mais donc mi le na mi anto. OK. Oh wow. Donc yo la on de pe anya bo le wo eroda ma oye ma nke bele ju nkoko bele ji et nous de qualité. Mi matin on son pour son roda. Wow. Donc elle en avait leke o le jibe résultat le no elle en a vola no travailler. OK. Ne pe ko na ye ha oji na instrument pour na la jibe level la ne gba na encore. Et de deux à les miabe agbonono mais sans stagiaire dada muhian parce que tout compte fait à Mawe now donc Mawe now obema umuna na hone voilà la te no barrière o magwa to furunti ofa to glonya wake nya ko glo fije won la te no barrière novo mate relation voilà te non eni are ko le va la lo fun po magwa te to furunti o fun po la ti parce que dadanchi voilà wow donc ye mio no ni akwa voilà bobo yenye de no mi ame nyeme a chekura me do lo va si tout c'est comme un tianu bayi normal nyamo na dollar me robe haji par exemple que kafla nyen popo ntochon allo ni avoir so da be ma onde le dia ye mon popo le assigné tant la signé ko tomate wa mo na ke nye kwa même les rivalités mo parce que tout compte fait à gospel et donc a déjà ina messia mais ama la ira me toi mais voilà donc c'est à peu près ça ne nyang po e wa bon voilà quoi mau ne yira amen mau ne yira bubure mau ne yira bubure mkarijibe mau le exploiter pede et que peut-être à un tocho mignon et mia be mau lawo et nous que be le dia nous ko un tocho le dia mau lawo la gbe maintenant amen ken gwe madasi po na a installer nous na trova na va yiramia et nous de cas que ma ka te bloc nyebe ko bloc fije nyebe na benko ne me bobodo kiwula limite le nous ça nous kolo wanji voilà au bobodo kwewa maula koko to limite wanji et il y a des capes elevation worship parce que les followers ko le convivial et il y a que me ve glorifier is very important be no bobodo kwewa ole logli ole ko la to glame atoa ole log la chite pedeka ta mio keke mia bobo mia dokyo e Kristo a domi deji wa ma bia bela de ke ejuameledo e o wa de ke ejuameledo parce que me laisse ta fille me na ba mi gbale confinement be e nyao meke e gba toji de mi an gbode ke ejuameledo because ne mba ho fi fije no va ba bia yira mi kwa e mi ma gba pompo ke won donc a wo pe la pompo la on y a donc comment bien mener que tu amènes ma oh bon ma on veut bien nous que ma veut mille la mais ça mais qu'un bon OK donc après nous sommes les que la TIA mi m'a été forcé de pour ne que le ba va suivre donc et après voilà mille francs les que mi a été roi mi francs là donc comment te quoi voilà alléluia ma you know c'est sur le gloire le frère va y laisser ya nyere va
Mon est beaucoup de. Ok, qu'est-ce on l'a tout installé à Chanou mais tu là au moko poya là à Dakben ok. Et mon est beaucoup de. Et mon elevation worship follow ce que le poma. Mon est là milo. Mon est là mi beaucoup de. Et mon est encore les menami. Et qu'est-ce que m'y a trouvé? M'y a pas vidéo ya. Et m'y a trouvé. Mon est là. Bye bye. Bobo nyenye duango na nutiko kwe alo bobo nyenye me dodo de ji chona vana mi dakpe na maude mi afofo merveille de epe adaunya ota amegede wo nye to programme ya mevai me le nous pom kode rajila yo pede mi afofo ministre mauto tetenti le ministère ya mekakavado egbe enya vevede le aussi opena yo akpolo nya chomon gbogbo anao. Ils ont été nombreux à prendre part à ce programme depuis le premier numéro jusqu'à ce 50e. Nous allons laisser la parole aux artistes qui ont participé au programme d'Elevation Worship. Salut, j'aimerais remercier Dieu pour la vie de notre ministre Mao Totete, pour tout ce qu'il est en train de faire à travers l'émission Elevation Worship. C'est une grâce pour moi d'avoir participé à cette émission de Elevation Worship qui m'a aussi tout d'abord permis de m'approcher une fois encore de Dieu, de l'adorer et aussi dans la vie des autres, du corps du Christ, par les témoignages que nous avions reçus. Je prie que Dieu ouvre des portes financières à toute l'équipe, au staff derrière ce programme et au ministre, que Dieu l'inspire de plus, que les portes de bénédiction, que la gloire du Seigneur se manifeste dans sa vie de jour le jour. Amen. Ministre, nous t'aimons. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je me nomme Samuel Tété, à l'Assemblée d'Onswan. Je suis le manager du centre de Dieu Mao Tété et responsable du studio SDM. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur Mao Tété qui a vraiment obéi à l'appel de Dieu. Et faire Elevation Worship jusqu'au 50e numéro n'a pas été du tout facile. Vous savez, le Seigneur a été toujours fidèle. Même si des fois nous sommes découragés, désespérés, lui-même, il nous fortifie. Parce que quand lui donne la vision, c'est lui-même qui donne encore la provision. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, en direct sur Facebook et en rediffusion sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour toutes vos prières, merci pour tous vos conseils, merci pour tous vos aides financières. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, personnellement, le Seigneur m'a vraiment béni dans ce programme, à travers ce programme. Je donne mon studio chaque vendredi pour que le monde entier adore le Seigneur. C'est l'une des plus grandes bénédictions dans ma vie et dans la vie de ma famille. Alors je rends gloire et grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et je prie que le Seigneur qui a commencé avec son serviteur Mao Tété, que lui-même continue avec lui et l'achève au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Dieu. Glory be to God. Voici le couple John and Gifty. This is the couple John and Gifty. Nous remercions notre Seigneur pour la vie de notre frère Mao Tété. We thank God for our brother Mao Totete. Nous pouvons dire Ebenezer. We can say Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Up to now, the Lord was our aid. Voici l'émission Elevation Worship que notre homme de Dieu Mao Tété dirige. This is the mission termed Elevation Worship that Mao Totete is the director. Cette émission est dans sa 50e édition. This program is in its 50th edition. Mon frère, ma soeur, My brothers and sisters, cette émission a fait du bien à beaucoup de personnes this mission has really done good to so many people dans le monde entier. in the whole world. C'est le moment de supporter l'homme de Dieu Mao Tété. It is time for us to support this minister Mao Et Totete. je vous encourage à le suivre chaque vendredi I'm encouraging you to be watching or be connected every Friday à 13h. at exactly 1 Dieu p.m. fait de merveilleuses choses au travers de ces émissions. God is doing marvelous things through this program. Dieu guérit les gens. God is healing Dieu restaure people. les foyers. God is restoring marriages. Dieu restaure les vies. God is restoring life. Mon frère, aimons-nous vivants.
love each other as we are Qu'est-ce que alive. tu peux faire pour cette émission? What can you do for this program? Comment tu peux aider cet homme de Dieu How can you help this minister qui s'est laissé diriger par Dieu? who has allowed himself to be directed by God? C'est le moment. It is time. C'est le moment. It is time. C'est le moment. It is time. Et le monde entier qui nous suit en ce moment. And the whole world that is watching at this moment, Si vous connaissez le numéro de Mao Totété, if you know his number, appelez-le please call him et en l'encourageant. and encourage him. Soyez bénis. Be blessed. Mais il y a Mao Totété le numéro arrêt. If you know the number of minister, Yeah. Mount Otete, Yeah. call him Et il a deux instants. and encourage him. Mais dis-moi, glono, Filasia, émission Madao. I really want to tell that each and every Friday, please don't miss this program. Elle a besoin de na maudidina. Because through worship, God descends. Ne le suivre Mao Totété. If you watch Mount Otete, Mao adidi la gbe maintenant. God will descend in your Oh, yeah. life. You are blessed. Bye bye. Bye bye. Hallelujah, glory to God. It's the 50th edition of Elevation Worship, and I want to especially bless God for the life of my brother, Minister Mao Totété, and his ministry. The Elevation Worship has been a blessing to me personally from last year through this year, even through the COVID-19 times where we're all on lockdown, we're all at home. Every Friday, it gives you an opportunity to have spirit-filled, intimate worship with the Lord, and personally, it's been a great blessing to me. I believe it's been a great blessing to you as well. I want us all to support them. Anytime they come online, we share the video, we create watch parties, invite people to watch, support them financially, so that this good work can go to the ends of the world. God bless you. Shalom, shalom, maupe duko, nelekpo novio, Jean Capilou, menye maupe hatila le Togo, me zamo nou papa ya de akpene mau, dakbe wotaye me de akpene mau de fufonye minister Mao Totété rampa beta, kude programme ike wona fida si afida le Facebook di kwenjo dankode be Elevation Worship. Magbonbe enye amenu veve sunyha sinyebe me kpok gomele de ke programme yame eye magbonbe choyi ke me ve ya swasinya aw amenu veve gede o va pledo me veve gede o va pledo iwe bena egbela yin ha me sunya irato to de ke programme yaji yata ma vlonu egbe yikele ni 50e numéro na programme yala ma vlonu bena o ha watcha chambe fida si afida la egbe pour ndogade bola e ya gede kame eye miawo kata mia subo mia fe fia Yesu o yira obene wo chacha ya mia dogo bye bye mi laisse mia novi ministre dogbera penko enye ya me dibe ma dakpe na Mao to hele de mia fofo Mao Totété fe agbeta kude Elevation Worship ike odo anyi le wowo eye egbeto a enye bla atonlia la 50e eye me di be ma gada pe na Mao ela be Mao de mo be bla tonlia mi te dogo egbea eye me pe do jesi be Mao le wona ya ji to la me gedo pa gbe yiram eye me khwese be wa me ke ten nona eyi yo me gba kle mi la Mao le nu gan wo le ha gbo me eye le émission va y me anyen to kra me no de o me va yi eye me pe do jesi be le wona ya o me ya Mao le meton la me gedo pa gbe yiram la bele ya me gbe me gedo va yo eye me di be ma gada pe na Mao ke ta o han jagbagba nenye be mi eje go me fifi akwa no me pele mi ne mi aga kafu Mao asobo Mao me kareji be le nu wa da se dedi anu ase o hena Mao fenchi kokwe Mao ne yira e izande no me kumi amitapola akpotanyi akpotawo akpomiata manabe avonde kelawo mieux Elevation Worship vraiment maoni yirami maoni to mi se Mao Totété kwebe ekipa maoni yirami eto ya kemiwa ewo nyona misiami e maoni to mi senya etoti akpena mi Yesu yirami amen Mao nyamata pola akpotanye anabe vande kema omo hallelujah mais tu m'as dit na Mao to head le ministre Mao Totété va gbeta Elevation Worship hallelujah e impacté agbenyi
première fois que le ministre a eu ma famille au Elevation Worship, il m'a participé après l'apostole. Drama wina impacté le bon jugement. Et les commentaires, à mauvaise réaction, à kakulu bea, et tron bobore le duanti. Il n'y avait pas de droit pour les qui connaissent kata. Donc, à me dire, ma date, pendant ma Elevation Worship, 50e numéro ya, signé le ministère de Jao. Me dit, ma date, pendant ma. Elle a bien ma ou n'y a pas de bola. Ne me n'y ma ou de, ne me n'y ou de. Ma ou ne yire au bout de la. Il ne m'a pas dit de dire. Pendant que Elevation Worship, il y a un connaît kata, ne n'y a pas Yesu nifia. Yesu nifia. Alléluia. Ministre m'a ouné ya, et m'a ouné gâteau nous c'est. 50e numéro ya. Agalolo kata. Alléluia. Gawe nyagawo na Yesu benti kokwe. Bye bye. Shatata. Alléluia, alléluia. Ma on ira o ikene le kwam le kapopo ya me. Me da kwena ma o la gbota. Me da kwena ma o la gbota gbogore. Ale kemio kemie nyane nia. Egbeye ni 50e numéro na Elevation Worship. Et que ma o dare chichi na mia fofo ma o totete bo na chaque vendredi. Me to mon kokpo ya di me da kwena ma o le yeba gbeta. Ela bena amenve ba te suncha sinye bena me to programme ya me vai. Eye wo to agbeni sugbon. Et à me dire que bena programme ya nenyi nous dudu na chaque vendredi à 13h elle a ma on le ira me siame ma on chuka ma on le wonukunu me ko le kapopo ya me o ke me ko le po ntocho wa me do peda bena ma on perenchio na te top programme ya suivre la bena nukunu le menao akpena ma o la gbota la bena le top programme ya popo. Amen. Vous avez votre servante Saphir, le chantre Saphir, et aujourd'hui je suis là pour une annonce très spéciale qui est la 50e numéro de Elevation Worship. Waouh, 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 waouh. Le 50e numéro, mes amis, mes frères, mes bien-aimés. Nous sommes contents, nous sommes très heureux parce que Dieu nous a conduits pendant un moment très très long et nous sommes ici pour lui rendre grâce et pour lui rendre gloire. Alors, je tiens à remercier le Seigneur pour la vie de son serviteur, Ministre Mao Totete, par qui Dieu a passé pour bénir beaucoup de par le monde entier. Les âmes ont été bénies, les cœurs ont été touchés et ce ministère a béni beaucoup et nous n'en pouvons pas témoigner. Alors je bénis la vie de ce serviteur de Dieu. Ce programme a changé l'histoire et la vie, le statut de mon ministère. Vous savez, depuis que j'ai rencontré cet homme de Dieu, ma vie n'a plus jamais été la même. Ah oui. C'est un grand témoignage que je profite pour partager avec vous. Ma vie n'a plus jamais été la même parce que le statut, Dieu a passé par son canal pour promouvoir mon ministère à tout jamais. Et ce témoignage, je ne pourrai jamais l'oublier. Alors, gloire au Seigneur.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ooh. Amen. Hallelujah. Oh, yeah. Yeah. Oh, amen. Hallelujah. 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 Ooh. Amen. Hallelujah. Cristo.
Vuore che Mahuenya metapola Akotanya Oh Anawe Vuore che Mebenye metapola Ekotanya chode vinye mekelo Oh Anawe Voire que ma ou Mebe ma ouenya metapola Oh akbotanye Yeah Wana be Oh Voire que ma ou Oh 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 One more time. La venye yeho aliklima Nyimavo crow Nyimavo mimavo La venye yeho aliklim La venye de la liklim la ho Nyimavo la benye wali plim Nyimavo crow Nyimavo la benye wali plim Nyimavo La benye wali plim Nyimavo Wow. Eh, mau irao. Não vinha me ver, mau irao gogore. Wow. Me bela como te jabe na be mau do tam ya me do e kondo do me. Oh, we are blessed. Mau irami. Mau ira Togo. Mau ira Togo. Me ve mau irao. Afi mi agede supo melindo kuchuya. Oh, ni chofida kwekeba ya mi apenu Georginam elle avait mi partager lien nuede. Va hafi mi ani supo ya chame jibe na call portable ke jo le pom lea. E na share linka. E ya hanye supo pe Jesse. Be eloma unya tepe. Ta share linka ka no view pe amade. Jesus is the sweetest name I know.
He's always just the same. Bless his holy name. That is the reason why I love him so much. Jesus is the sweetest name I know. Jesus is the sweetest name I know. Oh, he's always just the same. Bless his holy name. That is the reason why I love him so much. Jesus is the sweetest name I know. That is the reason why I love him so much. Jesus is the sweetest name I know. Oh, that is the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know. That is the reason why I love him so much. Yes, we love you, Lord. Jesus is the sweet. Happy me supposed to go ja. Me blogom ja be black tolia ye romie leya. No vinye nyanwe kwene mi anchika kaka mi supo mo kaka e pedikande ya. Oh, nye dakpe na mau. Nye dakpe na mau. Gakele ndokuchu ya mejila ko micro ne. Baby eha nyade lesi ayike wakblo. Mejima bi obede nyanwe le supo black ton le ya jide. Enuka amare ate espérer, alors ate expect le ndokuchu yo. Amen. Ba mejibe mantakpe na mau. Elabe amenu beve minister amenu beve onyenam. Elabe amosogbo. Wake amenu beve ba jenya jinye. Be nye la nye elevation worship be sankufola. Amenu beve metakpe na mau be echu amenu beve adara gbenyechi. Eye amenu beve ha onyebe ma no minister ba haji. Elabe mekpo be mau cho nane demo mau chong nana tohere demo eye nyeha elema nana yakple nyeha besia gbe elevation worship ya ekpe na ri chinye be nyeha gbogbo me nyoa mano activer gasiagama ano activer gasiagama e me karibe ame yo ha mi o iponami le mi apo me be do me fisa fi mi ponami le fira safira mi o ha emi le pomia ni ade e activer na le ha mi ame e matema globe amenu bebe minister amenu bebe La série to regala show un to wasio to hele e ke na ta bon la série to ke le subo yo me ke yo la ton la yali ma u wonde na wa te globe na le subo yo ma u wa kore na ma u wonde na ya nyere la so ata glo minister nyebe nya fi ma gble ato akaka ba wono vo da série di la signe yebe afi me choa la fi me le gbe a e ko matema glo vo eyo ma u wana mia e ma u wana ma osogbo minister osugbo ne to he fia mi ma ga te mo subo ha go ha ta be ta pe na ma u le sia ta ta pe na ma oh nya dak pe na ma u de ye pak beta e po nke yo me lam afia mada kodo ko do anyi be ya kodo ko do anya bale kenyi be brother nya nyi be pianist won ne ya. It's very difficult at this generation, in this generation particularly. I can make that better mount the work better. Me dak be mount the strong work better. Me dak be no ke mount le wo work better. Eye me kade jibe le ndokuchu le blanc ton le ya jila. Ho, mawu kaya wonu kande na o le wape me. Enu ke me biacho go fifi la fi ke le mi aponcho la ngule de comment side fi ko le komiswa ngule a jure pepe ko le ngule mi apona fi ko le komiswa eye na globe e 50e edition ya mawu wo nanena nye ha mawu wo nanena nye ha wo nanenam ayane makopa rade bo shahaba da oh shana ne beda ayamano shahaba ko siane bararo shaha
Come on, open up your mouth and begin to speak in the Holy Ghost. Open up your mouth. Ileko sana manadosha ya badadadosi ya de bariad. Ile maradadosha habakosi ya de. Ako marada bakosi ya de barada bekabaya. Ile marade bakosa ne melebelebelebe. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Limanzaya bako. Imareko saye baradadosa. Valakosi di bianosha manadadosia. Elle marada bakosa de badadosa la badokosia de bedebe. Hey, hey, hey. Kasonia amaria. Kasonia la marosa havakosia. Ile marada bakosa. Imako barade bakosa hamanadosia. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Say, Messia Muguna Benabe, and do the Kaikema Matema when you super kafu kafu. Gaka say, a woman can get to the Tamanao. Mau enye mau le mia pesubo subo me petu mchala. Ne mega supo ha ekotonye mau. Ah, ne mega dogbe da ha ekotonye mau. Ah, supo subo de ne ewenye de la. Eya ayirao, Yehovah into ayirao. Yehovah ayirao le subo me. Ah, no me pon piano cha ekwatonye mau. Ne mau to me jiha cha ekwatonye mau. No me subo cha ekwatonye mau. Ah, voire echebe on to na nyabena be. Agbegbobo ekele imela. Echebe yakoi pegbeji ado Yehovah deji. Esiayi. Biao chogbe. Kogbeji fifly. That is the reason why I love him so much. Jesus is the sweetest name I know. That is the reason why I love him so much. Jesus is the sweetest name I know. I said Jesus is the sweetest name I know. He is always just the same. Bless his holy name. That is the reason why we love him so much. Jesus is the sweetest name I know. Hey, Jesus is the sweetest name I know. He's always just the same. Bless his holy name. That is the reason why I love him so. Oh, Jesus is the sweetest name I know. He's always just the same. Bless his holy name. That is the reason why we love him so much. Jesus is the sweetest name I know. Let's sing it together. Jesus, blessed Jesus, I love thy name. I love that name. Jesus, blessed Jesus, there is no other name I know. Oh, Jesus, blessed Jesus. Come on, Yanni. I love thy name. Oh, Niana Mana. I love the precious name. Jesus, blessed Jesus. There is no other name I know. Hey, there is no other name.
I know there is no other name. I know. Oh, your name is so precious. There is no other name. I know. I am Maradabaga. Hey, there is no other name. I know. There is no other name. There is no other name. Sing it, sing it, sing it, sing it. I know, I know, I know. There is no other name. I know. There is no other name that can heal, that can deliver, that can save. That other name, I know. There is no other name. No name, no name, no name like Jesus. Oh, there is no. Hey, Jesus, 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 Jesus. Hey, we call your name. You call your name. Yeah, you call. Hey, no other name. Oh, you ever come at Jesus? Jesus, 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 Jesus. Hey, there is no other name. Ah, Yesu, 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 Yesu. Oh, 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 oh. Hey, there is no other name. I know there is no other name. There is no other name. There is no other name. No name like the name of Jesus. Hey, there is no other name. Why is it that me behave in an elevation worship? Thank you very much. Worship, I'm not normal. I don't know abnormal. Worship ranya wonto. I don't know selu kosela mauye. There is no other name. No other name like Jesus. Oh, let's keep on singing this song. There is no other name. I know. There is no other name, no other name that can save, that can heal, that can deliver. Hey, there is no other name. Ay, 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 maneya no sihada boya. Hey, there is no other name I know by the name of Jesus Christ. You are the Alpha and Omega. Yes, Lord. We worship you, our Lord, for you are worthy to be praised. You are the Alpha and Omega.
We worship you. Our Lord, you are worthy. We give you all the glory. Hey, you are. We give you all, we give you all, we give you all the, hey, Ashana Koparia de Shanaba. We worship you, our Lord. You are worthy. Hayabara de Bedebe. We give you all. We give it to you, Lord. We worship you. Aye, 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 aye. Ah, we give you all. We give you all the glory of it. Ah, yeah, 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 yeah. Oh, we give you all. Hey. Hey. We give you all the, receive all the glory, Lord. Receive it all. We worship you. Allah, you are. Hey, we give you all the glory, Lord. Yeah, no shapaya. Hey. We give you all the, hey. Without Facebook, you will still be God. Without my voice, you will still be God. Without the piano, you will still be God. Without Instagram, without YouTube, you will still be God. We worship you, our Lord. We give you all. Hey. Come on, play, Daniel. Come on, play. Come on, play. We give it all. Manana yabara. Ule masodi entala baradada. Yeah. We give it all. We give it all. We give it all. Oh, sana makosi biandosha. Le radebakosi di biandosha. Alala no sahabala. Et nous le donnons Jésus. Ayomoko pariada. Aïe. We give it all. Hayamachohia. Eweche na subo eweche ne lendo kuchu eweche ne. Oh, mauka kanyesia. Melakbe melina wo ne mekua mekuna wo ninyagbe keke okatame manyeto wo melakbe melina wo
le nyagbe keke katame menye to belagbe lina wo melagbe melina wo ne mekuha mekuna wo le nyagbe keke katame menye to melagbe melina wo le nyagbe keke katame ganywe nye Yesu to melagbe o melina o le nyagbe keke katame menye to melagbe o melina o le nyagbe keke katame menye to melagbe o ay ay abarade kasonia le nyagbe keke katame menye to melagbe le nyagbe keke katame menye to melagbe le nyagbe keke katame ay 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 Allah knows the other. Hey. It's all hey. Le nyagbe keke katame hey. I belong to you, Lord. Itiasia, Ibao, Linyagbe Kekiokata. Hey, hey. Linyagbe Kekiokata. Lion of Judah, my trust is in you. Oh, yigi, Baba, my trust is in you. Lion of Judah, hey, my trust is in you. Oh, yigi, Baba, my trust is in you. Hey, hey. I couldn't change one. My trust is in you. Hey. Mawunu sokatato. My trust is in you. Hey, I'm messing then I can look at. My trust is in you. Hey, impossible, man. My trust is in you. Hey, hey, the final will say, Jesus, my trust is in you. Hey, hey, I put them on you. Hey, my trust is in you. Hey, I put them on you. Hey.
My trust is in you. Hey, Lion of Judah, my trust is in you. Hey, hey, oh yeke, my trust is in you. Haratokopa, Ancient of days, my trust is in you. Hey, I put them on you, Lord. My trust is in you. I put them on you, Lord. My trust is in you. Hey, Ancient of days, my trust. Hey, I put them on you. My trust is in you. Hey, I put them on you, Lord. My trust is in you. I put them on you. My trust is in you. Oh, yiggy. Hey, my trust is in you. Go was it at Tajina no Hachihaya. I could achieve a win. Trust is in you. Ah, Jesus. My trust is in you. Hey, Jesus, my trust is in you. Jesus, my trust. Hey, I put them on you. My trust is in you. I put them on you. My trust. I put them on you. My trust is. I put them on you. My trust is in you. Sing it. I put them on you. Trust is in you. Put them on you. Lord, we are not doing this to be popular. Lord, we are not doing this to be popular. We just want to give you the sweet food that you need to eat, Lord. That's the worship. We are not doing this to be popular. I put them on you. Hey, my trust. Hey. Oh, yiggy, baba. Oh, my trust is. Yeah. Hey, my trust. My trust is in you. I put the money in you, Lord. I put them on you. My trust. Trust in the Lord your God. With all your heart. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord with all your heart. And lean on your own understanding. Hey, I put them on you, Lord. Trust is in you. Hey, oh yigi baba olua. I trust. Ayaneko ferebeko sidibianda. I put them on you. Hey, my trust is in you. Oh, I put them on you. My trust.
I put them on you. All to Jesus I surrender. All to Him I freely. I will ever love and trust in His presence. Let's take it again. All to Jesus to Him I've really given, and I will ever, Lord, trust Him. Let's sing it together. I surrender all. My problem, my situation, I surrender. All to Thee, blessed Savior. Hey. One more time. I surrender. I surrender. Oh my, all to Thee. I surrender. I surrender. I surrender. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. Come on, sing it. Oh, oh, Shanikofa. Oh, to bless. All to Thee, my blessed Savior. I surrender. All to Thee, my Nyejiji enyempe Yesu manogbo Nyejiji enyempe Yesu manogbo dae manogbo Nyejiji enyebe manogbo ma Nyejiji enyebe Yesu manogbo. I wanna dwell with you, Lord. Nyejiji enyebe Yesu manogbo
nye chichi enyepe. Nye chichi enyepe. Nye chichi enyepe. Nye chichi enyepe. Mano bowo. Mano. Nye chichi enyepe. Oh, shana na na na. Mano bowo. Nye chichi enyepe. Oh Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in the number. When the saints go marching. Oh Lord, I want to be the number. Oh, when they say, let your kata me go to me voila. Afiane le media yenye jifu. Oh Lord, I want to be the number. Oh, when they say, go marching. Hey, oh Lord, I want to be the number. Oh Lord, I want to be the number. Oh, when the saints come marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching. Oh Lord, I want to be in the number. The same man. Oh Lord, I want to be in the number. Thank you, Holy Spirit. Menye chotro be vio mienyo. Akbe ma fo be vio mienye. Mi ma ijomo. Mi ma ijomo. Mi ma ijomo. Oh, when they say, oh Lord, I want to be in the number. When they say, go march. Oh Lord, I want to be the number. Yeah. Finya me yene demcho nele china nye ha me zwa me la me woto me mi ya jo hey vivi chime yene kromcho ne na me zuhi ya me pekekeli Yesu apena wo ne menye wo fika imano ne menye wo fika imane ne menye wo kaimasu ne menye wo fika imano ne menye wo fika imane ne menye wo kaimasu
Nemenya will Jesus yo. Nemenya will. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. 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 Akbenobe the subo ya tam. You don't call Yesu. You don't call. You don't call. You don't call. You don't call. Akbenao. Image of me and Joe. Yellow, I let baby. Oh, yellow, Yesu. Thank you, Holy Spirit. Mauna yiro da pisa fikene omi cholendo kuchuya. I just don't feel like going. I don't feel like going at all. At all. Oh, mauna yiro. Mauna yiro. The Yesu Christo will come. Va happy mi achola. Mechibena. Eine super mon vola. They put in the Facebook program share by ide profilo share by ide WhatsApp share by afisa fikola te share by messenger mobile messenger me be wa te ma subo mau ela be mau de ka kwechi na subo e de ka kwechi na okata mau ni ira de Yesu Kristo ban come mejibe akpede mi anchi na ta akpede mi anchi la ajochi na mi ameyo kata le pepere mi anchi voho kakami ekbe mi le blaton lea wow amado lea la anytime after watching this they'll just call mjila pere mi anchi ko no fichuku ya masubon vo mi hwe. You can also do that ochola te waya akoto asimo pe doya maune yiro gbogbo de be owe no ba ko le screen ajia no le togo hotel what money flows no le mojia ria o te senegalami e mau akpo chichore nchi maune yiro gbogbo re ke fida gbe ke gbona yala afetola ga wamenu be donami e me karajibe fida gbe yala ke gbona yala ne ga kpo mau pasi me beto pasi o mi akpo mau pasi maune your cross maune your rapis e maune yila Dieu qui me samia maune yila sondron so maune yila bobore maune ya evi cru mi o chami ngo do kaka mi lo 50 ya maune ya evi cru e maune yila togo be hajiro kata e Africa be hajiro kata maune yila mesiame maune yila mesiame e Yesu Kristo ben come amen ke fila bela nyadogo eyizade blonbe bye bye.